Ka Saudar Border Sport Association haka arkundai trik ubanai nailur aja absan kalapli perda ya ka lempung yelek kai football ka batip kum ka second football league tournament aja absan hamadan balat Southwest Khasi Hills District kajeng temu jong ka SBSA ban pelong ya ka niga lempung yelek kai football kalong kum si banta ban kentiu ya ka sap kipong kisamla jong ka thain kaput sa telam semngi jong ka Southwest Khasi Hills District kibadang shadian shibun hakikam yelek kai sports bat ka SBSA ka donru ya ka thong tang ban kentiu ya ka jing yelek kai football hinre ban kentiu ya ki samla ha ki jing yelek kai sports paper hakani ka lempung lawan ban yashimanta kumbalai po artli ki kenhun bat hakani ka singis dang ka jing yelek kai kalong hapdeng ka umpung persya ya ka balat hakapa ka balat kalayo ban penlim no ya ka umpung dalai lanot kul ya kani ka lempung lawan ban pli perda daw ba skiing fort nongbri uway na kiri orang ba jong ka dong ka than haringkat ka jingdon lang uba narian thongni secretary SBSA ba koilan khar dew saw rang ba snong balat ba bahun sangleng ba blosding wanyang ba Michael Donald Lingdo Chairman Football Committee SBSA bat kiway ka SBSA hakan nga singi kalayo ru ban penkuburom kerpang ya kilay ngot ki referee jong kan dong katany kibalayo ya kajing ito ng Meghalaya Football Association layo ru ban pensit pensengay shushu ya kan program da kijing ruay bas ngautanat na hybrid marbiang lin sangleng bat kajing shot cultural dance na kaseng samla balat bat kiway Ini keburam kung referee license level 8 na po ka Meghalaya Football Association. De kung Pitnya suaba pingstang Kun yang yakilingkor Puson pada syaskor Kat padang biang kapor Namin sim penmila kapor Hadyar ulun marway ngayeng kawan serpo sim bakane ka jingila kai kalong kabapan yonong omday tang ya ka sinong ka tao re ya ka ya pi sibet haba pi ale kai bat rangai baling ba kane ka tournament kindang yo ban mi khmat sakoi pa ka tournament ke bakham sa jorong le se philaban poi ko maung sekretari mane ba philaban poi shadu kita ki state level lani kita ki I league ki ISL le se Susu wat dan bok lah saya kapor kanwan balik saya nyok mikmat sadu kita kijing lekai hapo perthai kumta ngim dei ban long ki noy lekai ki basu kingsting dei dei ban long ki noy lekai ki badon la ka thong la ka benta ka kam lekai jongpi akani apo bat kam tam ya kini ki palba di balawan ba sakilam ya gane Kajing sang jongi yang kena ga second invitation football league pada dia jaga Southern Border Sport Association. Ya kuble sibun jaga jingdon jopi jaga bila pun ai ben simlam yang i yang bakum do bila terus biasa perang ya gikam habider kata sport. Berhaka juga poro yang kuat pun kena asinasin na kuat pun ai kuble ru ya pi yang kena por kam tam ichip ket kudon burom kuble sibun yang rekat jopi yang kena ski dala Wai kan dia lang mo imla syun ay kublay sulta kublay sibon leksog lay san yung siya kedua biang ya pihak ke wipor but kamtam ya baro di rong ba association haki berita baro ba haki por baro niyo ay gijikir kulo ba jugo na dong sadong lakalong hagalut kasep lakalong hagijing seneng gijing kraw bat gijing ay but ay bor ngimla syu ban si kliang ya tani ka bakti ka kraw Tabau nu ramba ubakraw wala na senyang ya ketika association gejongi ngaslo kemenru by asking
wangi perkat ngikat iba he basking fuan nong bri iba pun kongu ia lade ban pelajar kepor ke bakodor ngetip ba ilong ibri babun kam rai la pelajar kepor ke bakodor ke jungi ban lang hang ni bat ngi ban pensong kun ban pensong shit ya kani ka opening ceremony jungi menta Kurai sibun bahaya nenta ke jumpa tunggu jumpi ban ge sem balang ba ke jingdan jumpi menta karena musim susu yangi bangi nak trek khamba susu nang de sekama kenek sebang jing